batuzaniye kuri ino nshuro batuzaniye iki muri Gitega filime? Batuzaniye iki? Ni filime y'uruhererekanye episode imwe kuri imwe bazajya bayitugezaho umunsi ku wundi, kiswe gukira igikomere. Ingorane yawe umuntu akubwira ikibazo cyawe ufite ni kimwe, umuntu arakubwira bikava mu gutwi kumwe bikajya mu kundi, ntabwo wumva. Hari ahantu nakubwiye yuko azaba hari abashinzwe umutekano, none utangiye kubivanga. Sinagutumye kwica, umva sha, turi hano kugira ngo twihorere. Ntakizoduhagarika kwica bose, nta kizaduhagarika kwica. Basore bahagurukiye kwica, bikorwa by'ubwiyebe babihagurukiye gusa, nyamara wari wabohereje yababujije kwica, batangiye kwica abana. Ibi byose arimo barabikora, barangiza bihorera. Hey, sasu rirafunguka n'imigeri bagashyiramo, dapfuye baranoza imiryango, barimo barica umwe kuri umwe. Ayiwe mama we, hey, ibi ni ibiki koko? Uyahingutsa umuryango wose bawukize hasi, mama we, yo muvandimwe, bose barabishe. Ibi byose birimo birakorwa n'amabanda arimo yihorera, byebe bimeze nabi. Abana bariko barapfa, abana barimo barapfa, inzira karengane zirimo zirabigenderamo. Banza utahura ivyo urimo, banza usobanukira ibyo urimo. Abantu bapfe hasoni, ntuzuri kurakina nawe, ntabwo uzuri murakina nawe sha. Nta kibazo kirimo ari business kabanda hene kibazo. Abana bapfuye se akazi kakajya mbere, umuntu apfuye ibyo urumva ari ikibazo wowe. Ariko man, we mva dog, ugomba guhangana nanjye. Ugiye guhangana nanjye kabisa. Byitegurire. Sakana basabe uruhusha mumpe umwanya. Nge ni mumpe umwanya. Muri cyane ikirego kibuciye. Kirego tukirangiza. Ngende ndamuneki. Kabisa. Shimvimana nanjye bishiki. Nta kibazo kabisa. Ubikore neza. Genda ukora akazi neza sha. Sana naho. Wahigira ikibazo. Sawa, no. Genda umurereke umukurikirane ibikuba byiwe byose naho kabwe bari kumwe. Maka tugahagaritse. Kora akazi. Murakoze. Filime yiswe gukira igikomere. Ni episode imwe kuri imwe, muzajya murisanga kuri YouTube. Amen. Niyo bokamana ririmo. Gusibicanye ibyo biracyakomeje kwica mu bamare. Bamare. Cunchwani na zanjo nogo zose uzazisangamo. Kiswe gukira igikomere. Turagasanga kuri Gitega Films. Nibo batuzaniye jonogo izo sacikwe. Basore bariha wahora n'iki, abandi yahuye n'umupolisi bararonda gusa nawe iyoroshe ayakoramo maboko arafuna. Wewe kubitira abasore master wabo sha tonde uretse wowe. Yiswe gukira igikomere, uzagacikwe rero kuri Gitega Films kuri YouTube, niho uzagasanga. Cyusabwa ni subscribe, kazaba kanasobanuyemo na Master P Production. Ibyo byose ntuzabicikwe. Kiswe ngwiki gukira igikomere, ni Gitega Films bakomeje batuzanira. Ibyo byose ntuzabicikwe. Episode imwe kuri imwe tuyisobanura live on YouTube. Gukira igikomere niko kiswe. Gitega Films bakomeje batuzanira. We ntuzacikwe, ni coming soon. Aya basi.